alat yang dipakai guys. Deker to out pertama guys. Ini senongguang kok Beno ko apelis. pendidikan. Nongko guys. Tak apa tak cuma. Terus deker kaki 2. Ini mayo. Terus deker kaki guys. Ini juga ada dia. Ini. Baik-baiknya. Nah, Assalamualaikum Pak, selamat datang. Ini yang di Sampang guys. Lah, Mas Jojon deh. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir.
Karpet, karpet. Pada dompet. Pada dompet. Lamar sa kusang kung ikaw umar. Pero dilo ko lang. Iya, friend kita sore, baik. Jangan panik. Kuning, bro. Kamu nih jatuh lang. Roso nih pe lang. Anak-anak